1, 2, 3, 4, 10 dovoljno. 6, ajde 7, Opa. 8, 9, 10, evo je. Opa. Šta je ovo? Šta je? Ok ljudi, sada red na mene, voda se sipa, yeah! Šta je ovo? Šta je ovo jebote, mać? 4, moraš! 5, 8, 6, 7, još 3, 8, još 2, 9, 10, 8. Pustio! Nije challenge s motkom, brate. Nemo pustio! 2, 3, 4, 5, 6, Opa! 7, 8, Prosuo si na samom početku, ovako sponjao tamo. Vidi, sestre, ti vidiš ovo? Šta si uradio? Mokar sam! Ja sam loš u ovu. 7, 8, drži motku. 9, još 1, 10. Nije šansi. Dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, 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 hop. Završio kako... Završit ćeš na fail army, brat. Kukuruzni mišići. Sad ima jednu želju. Samo da vam otpjevamo jednu pjesmu, ako hoćete. Samo da kažete jel valja kako on pjeva, a kako ja plešim. Samo da kažete jel valja kako on pjeva, a ja kako plešim. Hoćemo da se prijavimo da znamo. Imamo li prolaz? Imamo prolaz. Imam ljubav, ali kome daje zna. Može ko? Istina je druže. Jel prolaz? Jel prolaz? Može, jel prošlo? Jel prošlo? Prošlo. Prolaz. Tu! Prošlo. Aj! A!
Jel to? Jel to? Tetka, kako ste? Jeste to vi? Šta ima? Šta ima? Pa neki dan smo se upoznali, no. Familija, veće koljeno. Sjećate se u restoranu jučer? Ne, Učku. Tu. Jeli smo pice. Ja, kako smo oslovili? Senida, kako je bilo nekako? Pomiješao si ti mene. Ti si mene pomiješao s nekim. Kako se zovete? Ja sam Zahra. Aha, ništa, onda sam pogriješio najvjerovatnije. Pogriješio, aha. Ništa, onda, čao. Prija, izvinite. Gdje si brat? Ne malo nama. Reci mi, je li ovo, kako se zove ona? Samo tišina, ne panč. Ništa pričat. Uđi u Panč, ne panč, panč. Panč, ništa, ulazi ono. Ulazi auto, ništa ne panč, ne panč. Bez dole, bez dole. Ništa ne panč. Sam šut. Samo šut. Tišina, šta ništa, ba šuti, zabij ovu kesu na glavu, šuti ba. Neće se ništa desiti ako bude snimao. Nemoj meni ba, nastav! Tišina! Tišina! Šut. Sad te vodimo. Tišina. Znači neće se ništa desiti ako budeš šutio, još čuo. Da, nemojte šuti. Nijedni. Nijedni. Jasno, jasno. Neću da te čujem, jasno. Edward ti Bog da šta pokušaš u glavu ti ga odmah saspa. Jasno. Povučen je obarač, nemoj da ti odmah 3 metra će ti odmah sasut u glavu. Samo pokušaj nešto reći, jasno? Jasno? Ajde. Ti znaš ko smo mi? Bolje. Naznačeš. Naznačeš uskoro. Sve je do tebe, buraz. Tišina ba, nema šta, pusti ba, tišina ba. Sam te pitao šta, jesam te pitao šta, jel? Ovdje ima policije, ne ideme dole, ajmo desno malo. Hoćemo desno? Desno. Voz ga u hangar, voz ga u hangar. U hangara ide. Tišina. Tišina. Ako bude policija, reci da si jaran ili ćeš čuo? Jasno, ako nas zaustavi jaran, već snimamo. Film. Tišina. Samo tišina. Kako se zoveš? Tišina. Stigli smo. Tišina. Samo šuti. Samo šuti, ne pokušaj ništa. Samo sjedi, sjedi. Sjedi dok ja ne kažem. Izlaz iz auta. Izlaz van. Izlaz van. Izlaz van. Šta je Brozengo, a? Uzrao sam se malo, a? Da, kao Bog. Ha? Jes dobar? Jes dobar, brat? Jesam, da. Dobar, još vodi, još soka. Jel se ljuti? Još vodi, još soka. Nažalost. Nažalost, malo si onaj, znaš ko smo mi? Ne znam, buraz. Mi smo ti youtuber, ja sam Nedim, brate drago mi, ovo ti je Edin. Ja sam ovdje, mislim, imali smo ovo za YouTube, znači za jebancija ti je sve, brate, nije ništa stvarno. Nadam se neješ ljud, brate, ono, smije li javnost ovo da ide? Smije. Ajde, mi ćemo za tam facu, ono da se ne zna ko si, šta si, jer. U redu, brate, ideš sad sa nama na kafu, znači zaslužio si jednu kafu, imaš vremena, brate, žuriš li gdje? Ne žurim. Eto, brate, idemo na kafu sad da popijemo, da se malo smiriš, razremo, evo još jednom u ruke. To je to. Idemo. Ljudi, to bilo to, nadam se da ste uživali u ovom pranku, kao što možete vidite, sve je uspješno izvedeno. Tu je moj brat Edin koji mi je dosta pomogao, znači sve je izgledalo toliko originalno. Plašne pištolje, kese, sve je bilo u fullu, brate, čak smo sreli i 2 automobila koji su bili, brate, u fazonu, koji kurac se dešava, ono. Znači, kako se onaj pres jebo, razumiješ? Gledao čovjek kako, sad očekujemo svakog trenutka da policija još dođe. Tako da ljudi, nadam se da ste uživali u ovom pranku, ako želite još prankova, ostavite like na ovaj klip, subscribe-ujte se na moj kanal, subscribe-ujte se također i na Edin Creations, link imate dole u opisu, tako da ljudi do sljedećeg klipa ili do sljedećeg pranka, lijep pozdrav svima i čao!